Opa, pa di ste prijatelji, dobrodošli u moj novi video. Ja se zovem Tomislav Zovko i danas predstavljam vam jedan veliki paket koji sam dobio od Proteini SC. Šta su oni, ko su oni, to ću vam na kraju klipa objasniti. Idemo sad do interesantnog dijela, a to je taj paket. Kao što znate prijatelji, ja nisam koristio suplemente, ajmo reći barem pola godine, jer sam htio pokušati sve preko prehrane da unesem. Šta se dogodilo? Sve je dobro to išlo, no bio sam na godišnjem odmoru, onda se bio razbolio 2 puta i izgubio sam dosta na mišićima, na masi. I da malo to ubrzam, da malo ubrzam opet povratak svoj, ja sam se odlučio za suplemente. I za koje se odlučio, to ću vam sad u ovom klipu pokazati naravno. Dobili smo, dobili smo jednu majicu u bijeloj boji, hvala puno. Dobili smo također jednu majicu u plavoj boji. Zar nisu lijepe majice? Dobili smo za testiranje jedno Muscle Full Anabolic Raspberry i jedno Muscle Full Banana. Sad ne znam točno šta je to, da je neki to whey protein ili neki post-workout shake. To ću probati u moj special shake koji pravim smoothie, naravno znate da ima 1000 kalorija. To izmiksat ovaj raspberry, brijem da će biti fino, probat ću i vama o tome još pričati. Idemo dalje. Prijatelji, na ovo sam čekao dugo. Znači, Pure Whey Isolate. Zašto Whey Isolate? Jednostavno whey protein, obični klasični whey protein, znači surutku. Ne podnosim baš dobro, moj trbuh ne podnosi, moja probava, pa sam se odlučio za malo kvalitetni isolate, znači kvalitetni whey. A to jest Whey Isolate. Kod proteina imate 3 razne vrste. To je jednom whey protein, whey koncentrat i whey isolate. Jednostavno je razlika u tome da kod prerađivanja te surutke se filtriraju kod ovog whey isolata kao prvo masnoća. Znači whey protein ima puno više masnoće nego whey isolate. Ovo ima sad na 30 grama 0,2 grama masnoće, to je fakat ništa. Jednostavno je to kvalitetni protein i može se bolje probaviti. A to je meni naravno jedan veliki plus. Ja sam zato odlučio za taj whey protein, whey isolate. Idemo dalje. Jedan veliki tu proizvod. Kanta za smeće. A to je Muscle Full Anabolic. Znači to vam je mass gainer. Ništa drugo. Zašto mass gainer? Kao što znate, mass gainer je ništa drugo nego, ajmo reći, zobene pahuljice. Stavite u shaker, malo postnog sira, malo mlekeca, izmiksate i eto ga mass gainer. Zašto pijem ovo? Jer mi je više dosta tih šejka koji sam uvijek sebi pravio. Znači možeš to piti možda mjesec, 2, 3, 4, ali nakon 2 godine ti fakat dojadi uvijek piti isti šejk. I nisam koristio dugo vrijeme suplemente i sad sam se jednostavno odlučio da to probam isto, mass gainer. Da mi malo pomaže u razvoju mišića, da povratim svoje mišiće. Znači u povratku moje stare forme. Zašto sam odlučio za USN? Uvijek morate paziti kod takvih proizvoda, morate uvijek tu lijepo čitati šta je sve tu unutra. Znači hranjive tvari su vrlo bitne. Nemojte vjerovati šta piše na stranici, to nemojte vjerovati. Nego se informirajte, imate official site. Na tom sajtu su svi suplementi koji postoje na ovom svijetu rasporedeni. Znači oni koji su poznati dosta. I imaju to je 3 klasama, klasa A, B i C. I tu vam onda piše, recimo A znači da je taj suplement vrijedan, da ima neku učinkovitost, ili tako, Wirkung. Pišite u komentare šta znači Wirkung na hrvatski, ko njemački razumije, ja fakat ne znam kako se kaže, mislim da je učinkovitost. Uglavnom, na tom sajtu možete vidjeti od suplemenata vrijednost i da li imaju neku učinkovitost. Naprimjer, Creagenic i takve slične suplemente nemaju nikakvu učinkovitost. Znači kreatin monohidrat je onaj pravi monohidrat, je za mene kreatin. Ovo sve ostalo je samo marketing i samo šprnja neka. Da mi izvuku novac iz džepa.
Znači, vraćamo se na naš suplement, dosta priče. Kao prvo, ovaj tu mass gainer ima cijeli amino acid profil. Znači, ako ovo pijete imate već i sve aminokiseline koje su potrebne u vašem tijelu, što ubrzava regeneraciju mišića. Također imamo tu proteina 33,8 grama na 100 grama. Znači ako pijem ovo i Whey Isolate imam već 60 grama proteina, što je previše, ne? Meni treba podavno 150 grama. To mogu bez problema uzeti preko prehrane, ali ja nakon treninga ću popiti jedan ovaj mass gainer i jedan post-workout Whey Isolate. Također na 100 grama imamo samo, pazite ovo, samo 2,6 grama masnoće. Znači vidite tu razliku, 2,6 grama masnoće. Veličina ovih mass gainera ima prevelik postotak masnoće, pa nije baš ništa ni vrijedan. Imamo na 100 grama 56 grama ugljenih hidrata. Meni treba po danu, sad kad sam na masi, ajmo reći 500 do 600 grama ugljenih hidrata i to mi zaista pomaže. Jer kao što znate, izgubio sam dosta na masi i želim se vratiti u svoju top formu što prije, što ranije. I zato moram sad kad je zima, perma bulk. I vidjet ćemo. Neću ići na veliki suficit, pazit ću, pogotovo vi ako mislite koristiti ovakve suplemente, ovakve mass gainere, molim te pazite da niste u prevelikom suficitu. Ja šta vam vrijedi prevelik suficit? Dirty bulk je za mene najveća gluposti. Dobit ćete prevelike masne naslage i onda će jako teško skinuti. To sam ja bio na sebi već iskusao i vidio i jako teško trbuh skidam jer sam previše tu dobio tih masnih naslaga. Prijatelji moji, Proteini SI su jedni lokalni proizvodači, ili kako ih vi nazivate. Oni su iz Slovenije, imaju isto također jedan online shop. Dostavljaju u Srbiju, u Bosnu i Hercegovini, u Hrvatsku i naravno u Sloveniji. I naravno je ostatak cijele Europske unije kao što su Austrija. Paket je meni stigao nakon jednog dana, što je zaista brza dostava. Ovim se putem želim zahvaliti svim pretplatnika koji me prate i naravno isto Proteini SI za ovaj veliki paket. To naravno podržavate moj trening, moj rad, to zaista respektiram i poštujem. I prijatelji moji, hvala puno što ste vi uključili u novi videoklip. Ako vas bilo što još zanima o suplementima pogotovo, upišite u komentare. Ne zaboravite baciti jedan like i mi se vidimo uskoro uz novi videoklip. Veliki pozdrav! Ko čeka, taj se načeka. Uz red, rad i disciplinu možete sve uspjeti. Počinjemo sad. Upadajte u moj Team Balkan Fit. Balkan Fit, Balkan Fit, Balkan Fit, Balkan Fit. Balkan Fit, Balkan Fit, Balkan Fit, Balkan Fit. Jedan je život, jedna je prilika.